Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Rayam ta siya sa mga Ailad. Lagat kitan ka man siya ban mereka dingit dan siya dengan siyang katapat lang ban yang ya kata jaga ban ra ni kini baro ada kasyang bian halo kata papila ra dan jaga kini telong kadai bang kasyang bian kini ta dan da ki syang ta marwe da kasyang bian la pitanya kan dan tapi to ya sya kan yang bendawan kata kalau ka baar ngan sayo ay kata kala sentuh ang usong sista ini yang bakal sayo akan baar dan lakit iman ng po sa mga Khun kitman na kay adangi kimi ngila siya ngayon kalasan ba man ta kapamanta injat ya kapamanta timpat naman ya kunta nga pagdan kendeng tanggalong dan ini idot pemanswam kani kaya kakito telong ngalaket deh tang bakami ra dengan balik bakami kan cungayo na sa kanilang sip ko cungayo bas niyo bangamla ban mi baro kiyo ngangan yo kasumha kan Ailad yang ngaban anda sila yang ra na ikini di betul sa sa muda dala danga hingam yo kamu kadang siyang bian yang dia ini kira lay ka kamu yo kira yang nakita benar dia minta so please banyak siya yang nabasyon tang banyo ikun ban shit tang amdan sini ban keren ban kan dobre nu ngam kwa dega no sip ko chonga bace kami ta kali samjam ngam kenno iki balik iki yo balik tu yo abangar ngala te punteng yo te manle tu nota dengan aja ya aka karau ke ba ko ay kong kita yang tagas ni ang ka ba yung pay nila pa bilang ka dum ipipat pangin Ailad minla di ban lai kita em ide kan so tu ke ni malargit ngan mang isya ang ni ngai em ngar ngam sutuna da pille na ba delong siya nga pandi terpini pada minta dan next lah siya ito long sapit ng one na Data suang yang apa lang lo kata kalisan rekenakan.